Poštovani gledalci, u nastavku programa pratit ćete vesti dana radio televizije Bačka Palanka. Na dnevnom redu 60. sednica opštinskog veća koja je održana danas našlo se 19 tačaka. Razmotreni i usvojeni izveštaji sa današnje sednice veća naći će se na sednici Skupštine opštine koja će, kako je rekao predsjednik Skupštine opštine, biti održana 28. marta. 60. sednica opštinskog veća, finansijski izveštaj, Fonda za privredu, Fonda za poljoprivredu, mesnih zajednica koje su završili, jednostavno priprema za sljedeću skupštinu, zapravo da imamo dosta tačaka završenih na veću, tako da možemo održati skupštinu, a čujemo da je predsjednik skupštine rekao do kraja marta, otprilike tako, 28. marta. To je otprilike to. Bilo je pod pitanja i predloga, da kažemo, više diskusija i ono što sam i prošle godine rekao, prvo svim izvestiocima, kogod ne dođe da nema od izvestioca, tu ću skinuti tačku sa veća, tako da očekujemo i rad članova opštinskog veća, ozbiljni rad, što smo, a čuli ste i danas, neke zadatke sebe sami dali. Jedna od stvari je situacija u vrtiću Bambi na Sinaju. Jednostavno moramo da vidimo šta ćemo s time uraditi, kako, na koji način. Zadovoljili smo odeljenje za privredu, inspekciju da nam pregleda kompletnu situaciju i koliko će finansijski to koštati. Jer znamo šta se dešava, pogotovo građani koji žive u tom delu Bačke Palanke, svaki dan prolazimo, vidi svaki dan je sve gora i gora situacija. Ove godine smo opredelili 5 miliona, prošle godine 7,5 miliona. Čujemo da je bilo krađe i da je neka vrednost pokrenuta protiv jedne lica 3 miliona. Znači koliko god mi damo, ako to ne obezbedimo, jednostavno to će biti bačene pare. Pošto smo ozbiljni ljudi, pošto smo ozbiljna lokalna samouprava, jednostavno moramo da pogledamo, da vidimo, da nam tačno kaže odeljenje za privredu, građevinske inspekcije, da kažem šta mi to treba da uradimo, da osposobimo taj deo. Bilo je čak i predloga da se postavi čuvar kako bi se zaštitila imovina. Jeste, pa moramo. Ne samo na tom objektu, nego rekao sam i na svim objektima koje je lokalna samouprava započela. Jednostavno moramo. Moramo, to je današnjica naša i moramo se tako ponašati, jednostavno da pokušamo da spasimo tu imovinu, spasimo to što se može spasti. Čujemo da su odneseni radijatori, čujemo ovo, čujemo ono, stvarno je baš. Neću to da komentarišem, ali jednostavno, mi moramo to da donesemo odluku, da pokušamo nekako zaštiti tu našu imovinu, jer će nas na kraju to skupo koštati. Još jedan od predloga, bilo je pitanja oko pružanja pravne usluge. Mi smo već prošlu nedelju, znači pre toga, kao članova opštinskog veća postoje to pitanje, već pre toga mi smo u opštini donijeli odluku, sad ćemo vidjeti sistematizacijom, ako treba da stavimo, jednostavno pružanje pravne usluge građanima. To će već sutra biti na prijemu građana, svakog utorka što predsjednik opštine prima građane, bit će pravnik, jednostavno koji pruža pravne usluge. Različitog tipa. Naravno, on nije advokat da piše, ali da uputi građane šta i kako, na koji način. A dosta građana pita šta da radimo s ovim i šta s onim. Jednostavno da tu je naravno i pravobranilac, tu je i sekretar opštinskog veća koji će pomoći u radu toj devojci konkretno, gospođi u pružanju pravnih usluga građanima opštine Bačka Palanka. Nije zgoreg da građane koji to možda ne znaju podsjetimo, predsjednik svakog utorka prima građane, kako zakazati? Doći. Jednostavno, vidite, neko zakazuje, ali nikoga, verujte mi, nikoga nisam vratio, a da je došao i da bez zakazivanja. Jednostavno, ali moramo, da kažemo, ne mogu nekoga sat vremena zadržati, jer otprilike 30 građana dođe utorkom, jednostavno gledamo da svakome dođe od ujutru do 12 sati, ali neretko da smo do 2 sata ostali ili 3, čak i više ako ima građana, ali kogod dođe, verujte mi, kogod dođe od građana bude primljen. Sindikat lekara i farmaceuta Srbije počeo je danas jednodnevni štrajk upozorenja u znak protesta zbog smanjenja zarada lekarima
u okviru takozvanog solidarnog poreza, odnosno dodatnog oporezivanja zarada u javnom sektoru većih od 60.000 dinara mesečno. Sindikat lekara i farmaceuta pozvao je pacijente da danas, kada je zakazan štrajk zbog uvođenja solidarnog poreza, bez preke potrebe ne dolaze u domove zdravlja i bolnice uz poruku da će sve što je akutno i hitno biti zbrinutno, ali da će ono što nije morati da sačeka sledeći dan. Naš štrajk 10. marta svakako nije niti će ikada biti uperen protiv pacijenata. Mi smo na istoj strani. Naša profesija postoji radi vas, navodi se u poruci lekara pacijentima, ali kako se ističe, dalje srozavanje naše profesije istovremeno znači i ugrožavanje vaših prava kao pacijenata. Nažalost, ovo je način da skrenemo pažnju nadležnih i sadašnjih, a posebno onih koji dolaze, na probleme u zdravstvu, ističe se u saopštenju. Da kažemo da je predsjednik Sindikata lekara i farmaceuta Srbije Dragan Cvetić izjavio da je današnji štrajk domova zdravlja i bolnica upozorenje kako bi se ukazalo na, kako je naveo, katastrofalno opšte stanje u zdravstvu. Direktan povod za današnji štrajk je solidarni porez, ali razloga ima previše. Opšte stanje je katastrofalno, a Srbija je već 2 godine poslednja u zdravstvu. Činjenica je da su i pacijenti i lekari nezadovoljni, rekao je Cvetić za agenciju Beta. On je istakao da je štrajk upozorenje i da će, ako se ovakvo stanje nastavi, štrajk biti ponovljen. Štrajk je upozorenje, ogorčenja lekara i farmaceuta, a čim se formira vlada i konstituiše skupština, mi ćemo štrajk ponoviti ako bude bilo potrebe, dodao je predsjednik sindikata. On je rekao da lekari štrajkuju u svim domovima zdravlja, bolnicama i svim značajnim zdravstvenim institucijama od 7 časova ujutru do 7 uveče. Sindikat lekara i farmaceuta Srbije zamolio je pacijente da danas i ne dolaze u domove zdravlja i bolnice bez preke potrebe. Sve što je akutno i hitno, naravno da će biti zbrinuto, ali ono što nije morat će da sačeka sledeći dan. Još jednom vas molimo za razumevanje i podršku, poručio je Cvetić. Predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije Goran Papović upozorio je danas da se u Srbiji prodaje na 1000 tona mesa sumnjivog kvaliteta. Najnoviji slučaj prodaje mesa uginulih životinja u Velikoj Plani, po njegovim rečima, nije ništa novo. Papović je agenciji Beta rekao da je pre 3 godine iz Brazila i Argentine uvezeno meso sumnjivog kvaliteta i da do sada nije obelodanjeno koji proizvođač je to meso stavljao u promet. On je naglasio da Nacionalna organizacija potrošača Srbije stalno ukazuje na neophodnost pune kontrole mesa i mesnih prerađevina, koja uključuje kontrolu proizvođača životinja, klanica, prerađivača i krajnjih prodavaca. U Srbiji, kako je istakao, nema dovoljno inspektora, a dodatni problem je i to što neki od njih ne rade svoj posao kako treba. Veliki problem kojem treba da se posveti pažnja jeste i mali broj kafilerija. Nekada ih je u Srbiji bilo na desetine, a sada samo 2 ili 3 imaju dozvolu za rad, kazao je predsjednik ovog udruženja. On nije mogao da precizira koje količine mesa sumnjivog kvaliteta stignu do tržišta, ali je naveo da je reč o tonama i tonama takvog mesa. Situacija koja se desila pre nekoliko dana u Velikoj Plani, gde je otkupljivano i stavljano u promet meso uginulih krava i konja, treba da bude poslednje upozorenje Ministarstvu poljoprivrede da hitno preduzme ozbiljne i konkretne korake, kazao je Papović. Prošle sedmice policija je uhapsila jednu osobu jer je u Velikoj Plani otkupljivala meso uginulih krava i konja za koje se znalo da nije za ishranu, a potom ga prerađivala i prodavala u svojoj ugostiteljskoj radnji preko puta osnovne škole. Prema ocenama veterinara, meso uginulih životinja, pa čak ukoliko zdrava životinja ugine od infarkta, nije za ljudsku upotrebu ni sirovo, ni prerađeno i može biti jako opasno jer se u tkivu uginule životinje koja nije iskrvarila u roku od pola sata počinju razmnožavati bakterije koje postoje u organizmu. Mediji su prošle godine upozoravali i da Srbija sve više uvozi meso i mesne prerađevine loše kvalitete i kojima se bliži rok isteka trajanja, dok se ilegalno najviše preko Kosova uvozi čak i meso kojem je rok trajanja istekao, sadrži GMO ili povećani nivo hormona. U petak je u Bačkoj Palanci održan radni sastanak o unapređenju i razvoju poljoprivrede. Na sastanku kome su prisustvovali predstavnici Fonda za razvoj poljoprivrede naše opštine i predstavnici Udruženja stočara, bilo je reči o razvoju i unapređenju poljoprivrede. Da je položaj stočara težak, potvrdila je Zora Feđver, predstavnica Udruženja stočara, a sastanku je prisustvovala i Sanja Bugarin, predsjednica Asocijacije proizvođača mleka.
Predsjednica Udruženja stočara s područja naše opštine Zora Feđver, kakav je položaj stočara što se konkretno tiče ovde u Bačkopalanačkoj opštini? Pa ja mislim u poslednju deceniju čak nepromenjen. Ne mogu da kažem da idemo sve gore i gore, to bi sad bila već neka kuknjava i koju više ne može niko ni da sluša. Mi se, kako dolazi promjena struktura ministarstva, nadamo uvek boljem, kako dolaze novi izbori, takođe nadamo novim boljem. Ja vam u ovom momentu nemam ništa reći do onoga da vidimo šta će biti tamo posle registracije, posle formiranja novog strukture ministarstva i tako dalje. Najavljene su mnoge promjene i poboljšanje položaja što se konkretno tiče baš stočara. Pa vidite, ja ne znam da li da se uhvatimo za izjave ministra ili ministarstva. Ko predstavlja ministarstvo, koga ministar predstavlja, da li će se nešto tu menjati. Ništa nije usvojeno. Mi nemamo danas, evo polovina marta, mi nemamo nikakvu uredbu koja će pratiti onaj zakon o subvencijama. Na koji način ćemo mi ostvarivati te subvencije? Tamo piše da ćemo ih mi dobiti. Ali mnogo stvari treba da ispunimo da bi to ostvarili i na koji način ćemo mi dobiti te subvencije, po kom pravilniku, mi to danas zaista ne znamo. Od kog datuma će nam važiti računi za naftu, šta će to biti, mi ništa ne znamo. Za sada stvarno ja ne znam ni šta bih vam rekla još. Nekako uvek se ponavlja ista priča. Pa ista priča da dolazi setva u koju mi ulazimo tako neizvjesno i sami u sebe se uzdamo kao i uvek. Ništa novo, ništa novo. Čak evo kažem, čak i tu naftu ne znamo kako ćemo nabavljati. Što se tiče načina kupovine, priča se da će moći na svim pumpama, ali to nije uredba donešena. Da li da danas kupujemo na bilo koje pumpe pa nam sutra to ne priznaju, pa to bi za nas bio fijasko, mislim, ja ne znam što da vam kažem. Položaj nas koji se bavimo ovom proizvodnjom i generalno proizvodnjom stočarstvom u Srbiji je izuzetno teško i mislim da je ovo definitivno krajnji moment gde pokušavamo nešto da uradimo. Ja se nadam stvarno da se ovo više dozvoliti neće. Ono što je takođe tragično jeste da od 250 poslanika u Narodnoj skupštini vi imate jednog pod možda znakom pitanja da li bilo kakve veze ima sa poljoprivredom. Svi ostali ljudi koji sede u parlamentu apsolutno nemaju veze sa poljoprivredom, sem što velika većina njih vuče poreklo sa nekog sela koje su očigledno svi zaboravili. Ono što je naša želja i pre svega moja ideja bila jeste da koliko god mogu uprem svim snagama koje imam takođe ne kao jedinka nego sa članovima svoje asocijacije koje imam iza sebe da tu sliku promenim. Zbog planiranih radova u elektromreži, sutra, 11. marta, pojedini potrošači neće imati električnu energiju. Od 10 do 12:30 u Bačkoj Palanci bez struje će ostati potrošači u Savskoj ulici. U slučaju vremenskih nepogoda radovi se odlažu. U Tovariševu povremeno od 8 do 13 časova bez električne energije će biti potrošači u Vojvođanskoj, potom u ulici Branka Radičevića. U Viziću od 8 do 13 bez struje će ostati potrošači u ulici Bogdana Simića prema vikendicama. 12. marta od 9 do 10 sati cijelo mesto Vizić neće imati električnu energiju, zatim Đipša i Kapavica. Narodna biblioteka Veljko Petrović u sredu 12. marta u svom galerijskom prostoru organizuje promociju dečijeg časopisa Neven. U programu učestvuju Mirko Marković, VD glavnog i odgovornog urednika časopisa, i Simo Potkonjak, književnik, a početak promocije zakazan je za 12 časova. Došli smo i do sportskog bloka u vestima. Na stadionu Pivara Čelarevo sutra će se odigrati međunarodna fudbalska utakmica između kadetskih reprezentacija Srbije i Slovenije. Meč se igra u okviru priprema naših kadeta za drugu rundu kvalifikacija za ovogodišnje prvenstvo Evrope. Sutrašnja utakmica između kadeta Srbije i Slovenije počinje u 15 časova. Fudbaleri ČS Pivare su u subotu na svom terenu odigrali generalku pred predstojeći start borbi za bodove u Srpskoj ligi Vojvodina protiv ekipe Sloge iz Temerina. U ovom meču dva srpskoligaša. Pobjeda je pripala Temerincima rezultatom 2:1, poluvreme 0:1. Strelac za Čelarevljane bio je Krestanović, dok su golove za Slogu postigli Erak i Milović. Fudbaleri Bačko-Palanačke Bačke su juče u Prigrevici odigrali generalku sa ekipom PIK Prigrevice, koja je jesenji prvak Vojvođanske lige Grupa Zapad. U jučerašnjem meču Palančani su slavili minimalnu pobjedu od 1:0, a strelac jedinog gola na utakmici bio je Laćarak iz penala u 10. minutu. Inače, u prvom kolu prolećnog dela prvenstva Bačka će gostovati kod Radničkog u Sremskoj Mitrovici, dok ČS Pivara kod kuće dočekuje tim Banata iz Zrenjanina.
Fudbaleri Vojvodine iz Tovariševa, koji se takmiče u područnoj ligi Novi Sad, u subotu su u Bačkom Novom Selu odigrali pripremni meč sa ekipom Bačkog Hajduka. Meč je završen rezultatom 2:2. U prvom kolu prolećnog dela prvenstva područne lige Novi Sad, fudbaleri Vojvodine naredne subote gostuju u Petrovaradinu. Ekipa Budućnosti iz Mladenova, član područne lige Novi Sad, juče je na svom terenu odigrala generalku sa ekipom Sokola iz Nove Gajdobre. Meč je pripao domaćim fudbalerima sa 2:0, a oba gola postigao je napadač Budućnosti Kajtez. U prvom kolu proleća naredne nedelje, 16. marta, Mladenovljani dočekuju tim Veternika. U okviru 16. kola prve rukometne lige Srbije, grupa Sever, rukometaši Lavova BP su u petak večer u sportskoj hali Tikvaru ugostili tim Mladosti Tska iz Temerina. Palančani su u ovom meču zabeležili vrednu pobedu rezultatom 32:28. Posle nedeljnog kola Lavovi BP se u konkurenciji 12 ekipa nalaze na 8. mestu sa 13 bodova uz 6 pobeda, 1 remi i 9 poraza. U narednom 17. kolu idućeg vikenda Palančani gostuju u Kačarevu kod pretposlednjeg tima na tabeli Jedinstva koja ima samo 6 bodova. U okviru 12. kola prve Vojvođanske lige za odbojkašice ekipa vodećeg Bačkopalanačkog Merkura juče je gostovala u Odžacima kod ekipe Goksina. Meč u Odžacima Palančanke su dobile i to ubedljivim rezultatom 3:0 i time se još više učvrstile na vrhu tabele ovog ranga takmičenja. Muška ekipa Merkura u okviru 12. kola prve Vojvođanske lige Zapad juče je trebalo da gostuje u Baču, ali taj meč je odložen za sredu. Meč između Partizana i odbojkaša Merkura u sredu igraće se u sportskoj dvorani Bač sa početkom u 20 sati. Prema prognozi meteorologa, sutra će biti pretežno sunčano i relativno toplo vreme. Jutarnja temperatura 6, maksimalna dnevna 14 stepeni. Sve vesti pronađite na našem sajtu, adrese www.tvbap.com. Želimo vam prijatno veče.